اكيد مش جاي اعمل اعلان للميه صح. النهارده هنجرب مع بعض السو بلس، طعمين التوت والليمون نعناع، دول اجمد طعمين قالوا عليهم. قالوا الفراوله حلوه كمان، بس انا ما لقيتش الفراوله، لقيتها بعتبرها وانزل كل واحده. تعالوا نبدا بالليمون نعناع، تعالوا نعمل الاثنين ونفتحهم. هي الموضوع كله عباره عن ايه؟ بتفتح ازازه الميه كده، داخل جيم، بتلعب كوره، اي حاجه، وانت ما بتحبش تشرب ميه كتير، لو انت شخص عموما في يومك ما بتشربش ميه كتير، دي معموله عشان تخليك ايه، تحب الميه. تعال نقصها شويه كده. تمام. تفتح بقى ده ايه، تيجي بقى هنا كده، تحط ايه ده كده. المفروض تضغط تحت واحده كده، بس احنا هنحط حبه زياده. شايفين اللون؟ بص اللون، بص اللون. فانها تقوم مديها رجه خفيفه كده، انت مركز كل اللي جوه ده ببعضه. بص اللون بقى عامل ازاي، اللون بقى رهيب. ذوق، يلا بسم الله. هي فيها سكر اسبرتام، تمام، فمناسبه للدايت. ادى طعم بصراحه ليمون نعناع كده ايه، خفيف للميه بس حلو يعني. دي بقى لو اتحطت على اي سباركلينج ووتر